ibihe byiza abakunzi ba Minembwe TV, twizere ko mumeze neza aho muherereye yose. Amakuru yacu tugiye kuyahera muri Republika Demokarasi ya Congo by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. Nyuma yaho intambara yahuzaga M23 na FARDC yarangiye, M23 yigariye umujyi wa Goma, hagiye humvikana ibisasu byinshi ndetse bimwe byitura ku butaka bw'u Rwanda, bivuga ko byishe abantu bagera kuri 5, abandi 35 barakomereka. Nyuma yuko M23 yigariye umujyi wa Goma, abantu bavuga ko mu ijoro ryakeye hatumvikanaga amasasu menshi cyane ugereranyije n'umunsi w'ejo. Perezida wa Congo n'u Rwanda bazohura mu nama y'umutekano izoba ivuga ku bibazo bya Republika Demokarasi ya Congo. Perezida wa Kenya William Ruto yatumije inama yihutirwa y'abakuru b'ibihugu z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kuwa gatatu, izavuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Congo. Tuvuganye iby'inama n'abagenzi be b'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Congo Felix Tshisekedi, kandi bombi bemeye kuzohora muri iyo nama nk'uko yabitangaje mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Nairobi. Muri iki gihe niwe perezida uyoboye EAC igizwe n'ibihugu 8 arizo Kenya, Sudani y'Epfo, Somalia, Tanzania, Republika Demokarasi ya Congo, Uganda, Burundi n'u Rwanda. Perezida wa Kenya yasobanuye neza aho inama izabera cyangwa se nimbe izaba hifashishwe uburyo bw'ikoranabuhanga. William Ruto yavuze ko atabona igisubizo cya gisirikare ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi. Yagize ati, ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 n'abandi bireba niyo nzira ikwiye. Uretse inama y'abakuru b'ibihugu byayese inteko y'amahoro n'umutekano z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika iraterana kuri uyu wa kabiri ku cyicaro cyayo i Addis Ababa muri Ethiopia, nayo irasuzuma ibyo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Congo. Umuvugizi wayo yabitangaje Reuters. Turakomeza tubakurikiranire iby'intambara ivugwa mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Congo. Nje nitwa Nkunda, iyi ni Minembwe TV, mukomeza mugire ibihe byiza.